Yisukumana kwikhetha inkosi enkulu yaseDlembe amaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Sengisendaweni enzima sikhonze izinhle enkosini. Endaweni engelula. Endaweni ejulukisa noma kumakhaza. Ngiyacela ke uNkulunkulu omhle wasezulwini ushembe unyazi lwezulu. Ukuba amagama engizokhuluma ngabe awami. Kepha kube awalo unyazi lwezulu ngoba lona liyabaza abantwana balo. Njengoba bekhona nje bela bebaningi kangaka. Liyawazi umphako abawufanele. Ngikhuleke khona ke esihlalweni sobukhosi sasezulwini. Amakhosi ohlanga khona phambi kwethu ubaba abefundisa nabavangeli abashumayeli abakhokheli nomkhandlu wonke oyingcwele wasezulwini. Amen. Lapha sikhonze izinhle enkosini nginikwe umsebenzi ongaphezulu kwamandla kodwa ngoba ungowasezulwini ngiyacela unyazi lwezulu ba lingithwalise wona. Cela ke ungqongqoza esihlalweni sobukhosi ngengoma yekhulu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa 177. uNkulunkulu yomlawula emavesini la ngicina kuwo. Lapho subawisa abanye
Siyabonga Zikhonze ezinhle enkosini ukuhlabela kuhle kwasezulwini inkosi ngosisi. Ukuba ningilekelele. Hleli emlilweni. Kuyashisa ngiyasha. Sikhonze ezinhle enkosini kuyisabatha lokuqala kulomuzi. Basenhlala kahle. Yabonga uNkulunkulu uma ebona ukuthi kungifanele ukuba ngiguqe ngenkonzo sekuseni ukuqala kulomuzi. Ngoba Zikhonze ezinhle kwenzekile na izolo umthandazo wesabatha wawela kimi ngiyalindele kanti angizokulugwinya. Dangisathi ngiphumule phela sibuye emthandazweni. Qhamuka ubaba uMdluli. Naye kasashaya nezabazala athi ukudaka shona ngala kuqala uma laqonda ngola ngihleli khona. Kasha uvalo. Baseyibika le ndaba. Pho ngayiphika uyithini indaba sezulwini abonginkosi. Yacela ke uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu luhlale ulimini lwami lungisuse umnqantula noma ngibheda lungithethelele kuba ngingumntwana walo. Amen. Ngiyafisa futhi uba ngumntwana walo kuze kufike izinsuku zami zokugcina ngisemhlabeni. Ukuthatha isibindi Zikhonze ezinhle enkosini nami ngizokwenza njengabantu abasuke beqala ukuma kule nkundla. Bengiqale ngikhulume ngokufika kwaShembe efika ezweni lakithi. Ukuze mhlambe indlela ibonakale kahle yaphambili. Ukufika kababa omkhulu uBhombela isitimela samaMpondo kithi ngapha eMsimbazi. Abanye bazothi kusemgababa baye bathole kangcono. Mayifika uBhombela isitimela samaMpondo sizwa ngabazali bethu abazalana ngoba bafikela kuba ibonginkosi. Khuluma kahle kuba ngikhuluma ngendaba yakithi. Khuluma ngendaba yangakithi. Yenzeka kube nenkingi ukuthi indaba eminye imlando igcine ngakhulumeki ngoba suke bengekho abantu abazoyikhuluma. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu unginikele lo thuba. Nangizokuliyeka ke. Mayifika uBhombela isitimela samaMpondo emakhaya kudala lapho imizwa isagqagqene kakhulu. Mayifika esangweni ufika uyakhuleka. Uthi baba ukhuleka kubaba. Uthi baba ngicela isikhundla sokulala. Uthi ngisikhonzi senkosi. Kodwa nakasho njalo wathi mayikhuleka wayesekuphuma ubaba. Ngoba uBhombela esayophemba ayisahambe ephemba uNazaretha lokho sekungaka manje ebonkosi. Uma ekhuleka lo mnumzane kusho ukuthi ubaba wahlala isithunywa kuye sasezulwini. Wathi mayembuza uthi kuye ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Yaqala lapha indaba Zikhonze ezinhle enkosini ubaba kalona iNazaretha akakholwa indaba kaNkulunkulu ayikheduze kwakhe. Kodwa wathi mayifika umqalo wendlela mayikhuleka washo wena kuqala wathi ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Esho ethobile. Bana umuntu nomzana ngothobela indoda emzini wakhe. Ngoba phela uvelize isagila. Ngoba indoda angayazi. Kodwa ubaba wathi ngikwenzeleni mntaka kaNkulunkulu. Wayesesho kuBhombela cha. Ngingumuntu wasezulwini ngabe ngithandaza khulekela abantu kusindisa abantu. Uthi ngicela isikhundla sokulala la ngithi gozolo ukuze abantu bana bathola ukuthandazelwa.
wabe kubaba sebegijima ke sebelungisa indlu belungisa indlu lapho ubaba omkhulu ezongenisa khona ngiyacabanga ukuthi ayingekho indlu ehlela ingakazisebenze kodwa ubaba wayikhetha indlu azongena kuyona ubaba omkhulu ukuba hlale bayisehleli ubaba omkhulu usethi ke cela ngicela uhambe utshela abantu kule ndawo ukuthi khona umuntu othandazela abantu baphile babe sephuma ubaba sehlaba umkhosi sikhonza sihle enkosini hambe tshela abantu kukhona umuntu lapha ekhaya uthandazela abantu baphile gijimani nezifo zenu babe sebetheleka abantu bethutheleka sikhonza sihle enkosini kukhona le ndaba njalo iyaziphinda phinda kweyonke imlando ekhulunywa ngokusindisa abantu kukhamba umuntu wayengaphesheya kwasekhaya lapha lo muntu ukugula kwakhe basebelindele nje ukuthi usuku lokufa basebelinde kusasa mabeyolunguza bathole sethulu kodwa lutho lo muntu esengangabasemahlweni bafika bathi ake siye ngathi siyobona siyolahlela nje ngoba ayisekho indaba yalo muntu umsebenzi kaNkuluNkulu ushembe simlandelayo bonkosi babe sebemletha sebembeka la labantu sebegcwele ubaba omkhulu ethandazela abantu bathi babembeka phansi wasebuya uBhombela isitima samampondo seza kuye safike sambuka sase sithuma abantu ukuthi ke nihambe nilungise iphalishi nje libe lula wayiqhubeka ke njalo sebenza ethandazela abantu wabuya futhi wabuyela kuye selifikile iphalishi njengoba kuthiwa indla mhlathi kaMayisa nje sikhonze sihle enkosini kukhona ulimi lasezulwini asuke likhuluma ushembe mawubona mnyakazi mhlathi ekhuluma nesingababoni thina wayekhuluma kenze njalo ke esekha ngesipunu njalo emxaka lo muntu ogulayo emxaka ngaleli phalishi kwazi wafika la khona ebona ubaba omkhulu xa sekwanele waseqhubeka nabanye abantu ebathandazela bafika isikhathi la abantu bonke sebephelile bebefikile bezothandazelwa sebethola isibusiso sebesukuma behamba lo muntu wayesevele sevukile sehleli ngesinga ayibonge inkosi laba abantu ababethwele basebemangele ukuthi kanti umuntu onjani lo sebethatha itshali lela ababemphethe ngalo sebeligoqa wayesesukuma nasezambela ayibonge inkosi sebenzi kaShembe lapha kwelakithi eMsimbasi uma sefika isikhathi sokuthi adlule aqhubeke nomsebenzi wakhe ngiyaxolisa baba umvamela ngizishongo umvamela unsalelo ethempelini eMsimbazi amen base fika isikhathi sokuhamba aqhubeke nomsebenzi wakhe baba mkhulu wayesebiza ubaba sebephumela ngaphandle kwesango bephumela ngaphandle kothango base befika khona basebema yayisimo indla mhlathi kaMayisa yenza leyo nto ejwayelekile ehlale ekhuluma ngabantu babekhuluma ngomlando kababa mkhulu yabuka amakhono mane yathi suka yathi lapha Nsele la ngimi khona ithi kuumhlandla wezwe ithi wesibili la kuyomila unkamba bembuza isho inkosi yamakhosi phansi la enhlabathini amatshe hodwa lawa ukhethe ongcwece lawo akukho into engamili kodwa athi inkosi komina unkamba bembuza yayisithi Nsele ngicela ukuhamba nomkakho ngoba ngifisa ukumenza umkhokheli kodwa ingilosi yomkhokheli ayikho la ngizohlangana nayo phambili la ngiyakhona yabe simgcoba ke ubaba
lasilakheka kithempele uMsimbazi ayibonga inkosi wayesehamba ke ubaba mkhulu noma uMasithole bahamba okwathi enzukwini wabuya wabuya esemkhokhele segcotshiwe ayibonga inkosi sikwenza izinhle ngithi ngampu nje lo msebenzi wendlamhlathi kaMayekisa ewayenza ekhaya kithi egcekeni angazi mhlambe manje angafika ubaba mkhulu kulela khaya ngendlela izinto eziningi ezasuka ngayo ezinhlobonhlobo mhlambe ngaba sisekho kodwa ngoba kwafika isibusiso esikhulu sasezulwini sahlala egcekeni namanje sisekhona siyaphila futhi siphelela bonkosi namhlanje futhi sonke ekhaya akekho owangena ehlathini sonke siphansi konyazi lwezulu ayibonga inkosi Sikhonza izinhle enkosini sikhuluma ngendaba enjalo kaNkulunkulu esimkhonzayo mangidlula ngiya elangeni inkosi ilanga nalo lafika lapha ekhaya eMsimbazi ethempelini lafika lizokwenza umhlangano omkhulu umhlangano kaMashi Ngiyazi ke bandla abahle ukuthi umhlangano kaMashi umhlangano omkhulu ngapha eNingizimu ngaso isikhathi abantu babesembalwa kakhulu bafika ke ilanga lafika lakhelwa indlu nale kwasekhaya ngasemgwaqweni la suka endlini yalo inqami legcekeni lambe lethempelini lapha liyobamba inkonzo khona kuthe ngelinye isabatha ntambama kwamenyezelwa inkonzo iguli kwathiwa ngoba indawo incane lana kuphunele ngaphesheya komgwaqo endaweni omunye umakhelwane eyayinethafana babe sebephuma abantu bonke beyolinda khona kwathi mayikhamuka ngithwa o6 ntambama ngesabatha mayikhamuka inkosi ilanga phuma sikothe liphethe induku yalo nje lathi maluwela umgwaqo lase liphakamisa ukuthi zonke izifo yasuka indaba zikhonze izinhle enkosini bakhala umaye kala madimoni konke kukhona indoda eyayiseduze kwethu la sasebancane ke ngithi kwakuyiminyaka yo61 62 sasebancane ke thina sithi masicemela sibuye sibuka phakathi kweminwe eduze kwethu la kukhona indoda eyayinesiso esikhulu le ndoda yayingawugqokile umNazaretha yayizwile ukuthi uShembe ufikile endaweni yaba nenhlanhla ungenela le ndaba yokuthandazelwa yathi mayihlela emva kuba uNkulunkulu eshila ukuthi zonke izifo kasuka amadimoni abanye babaleka bathi mayikhomba ngenduku ilanga likhomba umuntu ebaleka induku amanawe phansi ahlanze phambi kwamehlo ethu sikhonze izinhle enkosini le ndoda ke wathi mayifika kuyo uNkulunkulu wethi ilanga lamalanga base iJoja ngale nduku yakhe alime iJoja leswini eJoja eswini sonke ethi phuma kufa ngicela ungasho ukuthi kwenzekani kodwa leyo ndoda yaphila ngaso sikhathi ayibonga inkosi kuma ngendaba enjalo sikhonze izinhle enkosini uNkulunkulu efika ephinda phambi kwethu sikhona ngicela ukujomba sikhonze izinhle kwezinye iziqu ngoba isikhathi esasezulwini ngikhuluma ngesikhathi samanje ngesikhathi ke ngumshumayeli sikhonze izinhle enkosini ethempelini wena izinkinga eziningi mhlamba yajabula angazi amathempela angenazo inkinga abashumayeli bathwele kanzima lapha ethempelini eMsimbazi khona izinhle enkosini khona indaba engishiyayo ukuthi ma uNkulunkulu ubhombele seshonda nkomila mkamba bembuza kwabe sekumile ihlahla ezithi umzungulo wamila qede wathi bawuphezulu wasiwakha indlu wakumpheme zakumpheme lezihlahla zakumpheme ongakwazi ukubona ngaphandle ubona isibhakabhaka mophakathi ethempelini lalithi izulu malina
seyingenile inkonzo wawuphela u30 minutes ka 45 minutes abantu abaphakathi ethempeli benganethwa inkonzo iqhubeka iziyophela ingaphansi kwemvula phela abantu babephuma ngoba besusa ikhwama zabo lapha abantu abaziyanethwa babuye bangene nasendlini abonkosi namanje sekhona izihlahla ezatshalwa ngezwi umqalo wendlela amen Ikhuluma-ke ngento eyizolo sikhonze izinhle enkosini sengibhekise isiqu esipina sikhona manje siphambi kwethu lapha kusuka inkinga ezinenkinga zimbi nje kodwa ngoba ziyinkinga ezihamba emoyeni akulula lapha yena ngoba khona inyoka ngesikhathi ke sothi ngolobathi angiqale lapha ngesasothi ngolobathi ngoba khona inyoka yayihluphe ethempelini le nyoka yayithi masekusonto bisiphuma emthini umsilingi iphume phakathi kona bisiza lapha phezukwami la ngihleli khona ngangibona abantu benyifa ngapho mama abantu besuma bethatha iqheza baba isiqhamukile le nyoka nami ngangabheki phezulu angafuna ukuyibothi nokani ukuthi ingakana nokuthi njani ngelanga sihleli ethempelini inkonzo iqhubeka kwakhona kuzona izihlahla ezazilengele nje phansi eyathi mayikhamba la ikhamba khona yamanani wentela kuzona izihlahla zingemva kaNkosikazi akaboni iphuma la ngaphezulu kwakhe kubaleka abantu abangaphakathi ethempelini ngoba ihleli ngaphandle kwesikhathi engahlambulukile abantu abaphakathi ethempelini bana baphuma ababeleke bazodlula kuyena sebebona le nyoka sikhonze izinhle enkosini ngabe sengithatha isinqumo ngathi ngihambe ngiye uthi ngolobathiya laseJudiya mangifika khona fike ngithi Nkosi yamakhosi kukhona inyoka lapha ethempelini kodwa baba akayiyona inkinga ayazi enze ubungozi kodwa manje abantu bayesaba Nkosi enkulu asezulwini ngicela shamba ungisusele yona yathi uthi ngolangibuka lamoyizela lasithi cha Shumayeli uthatha amanzi thatha amanzi ufike uchele ethempelini lelo langa kwakulwesine ithi mawufika ethempelini ithi Nkosi ufike uthi ngithe nyoka suka la funa enye indawo ngoba abantu bakwesaba Nkosi yomusa ke mauke tande nami oke yona ikathu sengisha uvalo ukuthi amagama amazwi aphume esihlalweni sobukhosi emlonyeni wasezulwini ayokwazi ukuthi mangifike ethempelini abe senjalo engangcolile ngoba manje ufika sengcolile la mazwi le nyoka ngeke izisuke lithi ke silofika nini isabatha hambe ngiyokwenza njengoba inkosi ishilo Nempela ke safika leso sikhathi sikhonza izinhle enkosini. Bangivuka ekseni, sengiya khona ethempelini abantu inkosi ingakangeni. Sengifika khona ngicela ngalamanzi. Amanzi asezulwini. Sengiyasho njengoba inkosi ishilo. Wena wakonyoka.
ngithunywe uShembe izwi lamazwi lithi ngokutshela ukuthi awushintshe le ndawo ohlele kuyona ngoba le ndawo iphazamisa abantwana bakhe mabedumisa hamba kufuna enye indawo ozohlala kuyo abashoyo mabelinganisa ubude balenya ngoba usuka la ngikhona uyofika lapha netendeni ngelanga uanti uMansele ehleli lelishisa ilanga wayibona idlule eminyango wajama zakushwazela umzimba ongapheli lokudlulile kabe sengiphela sikhonze ezinhle kodwa kuhle ukuthemba uShembe bantwana bakaNkulunkulu thembe noma sekunzima noma sekubi lashaya isabatha chelile kuseni kala abantu inyoka bayibona sebehlale benkalaza abantu bayathukela phela manje ngoba uzothehleli kanasila ngemva lashaya isabatha lesibili nelesithathu nelesine kuze kube manje zange ibuye lo nyoka ibonkosi sifunani bangcwela kahle yini enye sifunayo ngaphezulu kwale esiphambi kwayo isikhathi ke sonyazi bezulu lapho uyidimoni ethempelini lashaya phansi ingane ngelilanga umfana nje osekhulile bathi mefunda umthandazo ngingekho ke ngisemsebenzini ngile eNewcastle ngezwe sengishayela ucingo ukuthi hayi sekwenzekile lokho umfana nje efuna umthandazo engakawuqedi wamana wavuma phansi inkinga zasemathempelini kambe sengibayela ukuthi abenzeni bazama ke wazwa phapha kodwa ngelinye ilanga ngikhona sikhona izinto enkosini sikhona ithempeli sasizovala inkonzo unkosi yazihleli nomzukulu kwathi phatha abahlathela isivalo sihlabelo sokuvala ngezo sememeza khulu ethi baba hawu uphethele umntwana umzukulu umntwana sefile kasuma lapho ngashiya inkonzo ngaphuma naye lo mntwana ngama holanda amanzi abusisiwe ngalanda amanzi ngalanda uvaselina ngathandaza ngabiza lolunyaza ibonkosi amen ngathi inkosi yasezulwini ilafela ukukhombisa khona mina ukuthi nguNkulunkulu ukuze nami ukukholwa kwami kuqine uma kuthamba ukukholwa kwami usungenzela okuhle icala lokuba kimi ngeke libe kweNkulunkulu bathandaza inyawo zakhe lo mntwana zosezibanda kusuka lapha enyaweni kuze emadolweni sathandaza thela ngalamanzi abusiwe kwanti ukuhamba kwesikhathi aqala amehlo umnyakaza xwayisa wabheka wavuka wahlala ngesini ayibona inkosi esezulwini umbuzo wami yini sifunayo enye yini enye sifunayo ngoba sikokuphelele sikhona izinto enkosini indaba enkulu indaba yothando ngoba kwathi mase ngibuya lapho esevukile umntwana sengifike ngiguqe ethempelini ngithi manaza thamahle ngicela nitshele lesitha ukuthi asiyeke ukulwa nezingane ube ingane azikwazi ukuyivikela kanti ngicela nitshele lesitha size kimi kanti ngegama lenkosi uShembe unyazi wezulu ngidweba umgobovu la ngibona soke sidlule yini ngempela kwabe sekuma ke lokho kuwa kwezingane ayibona inkosi ngelilanga uthole ukuthi kukhona umuga nodwetshiwe ngathi umuntu ukhudula ingodo ezimbili ezidwetshiwe ziye zathi njalo makwisabatha ufike khona lemiqa bagcina omama sebehlala nganqane noma bengasahlala endaweni nabo ngithini bomama bathi sisaba lemiqa edwetshiwe ngoba lemiqa yona lene kuyisingane zethu ngabe sengiyayona lemiqa sefike ngathi ngegama lenkosi uShembe ngayikhahlela ngenyawo ngayivala ngonyawo athi buyani abantu abamhlale la sidumisa uNkulunkulu ayahamba aphindanga yabuya bonkosi sengaqhamuka nje manje okusha kwaphela idemoni alideli idemoni lifeli iphosela uThustik lichaya nani bawulehlula liphinde lilanda immesi iphosela wakho ummesi lenigwazane
manje hluleka phinde landa isibhamu ineze sakhe isibhamu esidubulayo mase lihlulekile ngakho konke liyahoba liphindele emuva lilinde ukuthi uzukhohlwe mase ngibona usukhohlwe selobe liqale ngalokho kokuqala belizame ngakho ngakho isikole ezinhle enkosini kufanele sihlale sibhekile sihlale siqaphele idemoni isikole ezinhle enkosini ngicela ungaqhubeki ngoba athi isikhathi asisekho kahle cela ubuyisela enkosini Nkosi busisa amazazi ebazwile amen litheke izwi lamazwi siyocela umfundisi ungidi umshumayeli ungidi walapha ekhaya usivalele ngesihlabelelo samashumi ayisishagalolunye nantathu 93 Nkosi kusiphama wangcwele siyakubonga uye unguye
Asithandaze sonke. Baba. Inkonzo yesabatha lasemini seyiphathelwa umvangeli umdluli wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisa. Ukuqa kwami akube kuhle enkosini nabo abayingcwele. Ngiyabonga ezulwini naba namhlanje umuno wasezulwini ukhombe umuntu omfushane kakhulu none ngqondo nje eyistenga kodwa ke Nkosi nginethemba elihle ukuba uzongipha amandla umsebenzi ongithume wona
ngiyonqobe abayingcwele bakho baphuma emhlabeni wonke bazofuna izwi lokuphila. Abanye bagula enyameni, abanye bagula emoyeni. Ongafinyelela ke Nkosi kubo bonke, akekho omunye ngaphandle kwakho. Ngibongele izwe labaCosethi namakhosi alelizwe ephilayo nalelo thulini lomhlaba, ukunyathela kukaNkulunkulu akusiyona into encane, into enkulu. Ifihliwe kuphela emehlweni ethu kuba singayiboni. Ngikhumbula usuku olulodwa inkosi yasipha lona emzini wasesidlweni eMbumbulu. Izovula indlu yesonto ngomhla ka-14 September ngo-2015. Kukhona umuzi wamaphumulo ngezansi komuzi wasesidlweni. Uyise walomfana ongasekho emhlabeni uyena owanikela ngale ndawo kuba amaNazaretha athole ibala elithe xaxa ukuba akhonze. Wayesehamba emhlabeni le ndoda, kwathula kwathi cwaka. Uma isifikile inkosi ngalolu suku, sesibonana nenkosana yakhe ithi, "Awu, lomkhulu usuku belula ngomhla ka-14. Ngibona ubaba selokhu ahamba emhlabeni ngakaze ngimbone." Ngifuna ukuthi-ke kulesi sizwe sakanyavu, njengoba uNkulunkulu eseney'nsuku eziningi kangaka lapha ekhaya kusukela ngoMsombuluko kuyoze kube usuku esingalwazi, ngicabanga ukuthi uzohamba nazo zonke iy'nkinga ezikhona kuleli zwe. Kusala ukuphola nobungcwele. Angicele zihlobo zami ngesihlabelelo sama-59. Bese siphenya abangcwele, bese ngicela ongase asibhekele incwadi kaJohane 3 uverse 11 no-12. Nazaretha oyingcwele
ngiqinisile ngithi kuwe siyakusho esikwaziyo nesikubonileyo siqinise kodwa anikwamukeli uqinisa kwethu uma nginitshelile okusemhlabeni ukuthi apha emhlabeni khona inkosi unyazi ningakholwa niyakholwa kanjani ngizokholwa kanjani uma nginitshela okusezulwini na uma ngimtshela ukuthi ezulwini khona uMose ngoba nyikwanga muntu kuye ezulwini amen ngenye imini wakusebenza abantwana enkosini unyazi losesiquni sesibili amaNazaretha athi ilanga bamakhosazana kukhona umntwana wayeseduze kwesihlalo ezwa abantu mabefika enkosini bezozibika ababone futhi laba bantu sebebuya bezobonga Nkosi ngafika ngizofuna umsebenzi ngiyabonga ngiwutholile ngafika ngizocela abantwana Nkosi abantwana ngibatholile akho sihluza khodora khothanga straight nje lento ibheke phansi bese kuthi lapha ekupheleni kwayo bese kuvela inzwana okhombisa ukuthi kusekupheleni konyawo lengane yayihlala egumbini lokulala ingaphumi enamahloni ngayo ebona ukuthi ma ephuma nayo izobonwa abantu bese bemfaka ku WhatsApp no Facebook inkundla phela yenhlebo le ehlala endlini lo mntwana engaphumi noma kufika omakhelwane becela ukumbona lo mntwana athulele bagqiqa abantu baze bagcina becikeka ilelizwi lomntwana olele onjani ongavuswa abonwa abantu ithi le ntombazane owami umntwana amele usukelele abekho nabantwana emzini yenu noma ehlotsheni zenu hambe niyobona yena nibavuse noma belele cha lo wami mayelele usukelele baphuma abantu bathe mabesesangweni wayeseqhumuka efikelwa usizi lokuthi lamazi awakhuluma kulabantu awathandi kodwa uphoqo isimo sokuthi umeke wamveza lo mntwana kuzodumizwe lonke ukuthi umntwana wakhe unemlenze njani enamahloni ngelinye ilanga ehlezi kulolu sizi uyabona kusishwa amalambe emoto akhanyisa emawindini umethu yalunguza ingungumahlombe ingena egcekeni kwakhe amen ushembe simlandelayo uneyindlebe ukuzwa noma ngabe thukuphi yayisiphuma lengane ihamba ngamadolo Nkosi yamakhosi kwenze njani enganeni encane kangaka ithi Nkosi nami angazi ngizobuza kuwena ukuthi la ikhakhalelwani kangaka ngiphanjulwa isibilo emgaqweni uthi lo mntwana baba umntwana engamthola mazibulo unemlenze imbhoxo nginamahloni ngayo uhlale evalelwe egumbini lokulala ithi Nkosi yomuthamba umlando siyakhuluma ngomuntu ekhona wamlanda lo mntwana wafika wayesemlula phambi kweNkosi yambuka iNkosi yayisithi mntanami ngene endlini uthatha inansuka yesidlo ubuye nayo uze nayo lapha kimi ubuye nenansuka wayesemnika umntwana wayeseyitana uphungelihle wayitana imchilo wayesemsonga umlenze nomlenze ngale mchilo wayesemnika yena wathi lalela ke mntanami lo mntwana noma umgeza ungamqaqi
kodwa kuseni bakuphuma inhlamvelanga uphumele egqumeni ngesikhathi ilanga lisebovu bese ummisa lo mntwana umbhekiselangeni uyoze asinde. Yasuka lengane yenza njengoba ilulekiwe yayivuka ekuseni yayingesena mahloni ngezinsuku ngoba sekufika ushembe. Afika abantu ebhekiselangeni wathi ebona lo mntwana kwakuphuma unyawo kwakuphuma isithende kwakuphuma isihluzi kwakuphuma idolo kwakuphuma ithanga. Uma ngimtshela ngokusemhlabeni ngakholwa ngizokholwa kanjani uma ngithi ezulwini khona uMose? Wayeseqala lo mntwana ukuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Manazareth asingaze singene phansi kweyimoto uyikhathi isikholwa ukuthi unyazi lo Thixo. Shemba nasi isikweletu kithi. Yithi sinesikweletu sakhe uba simdumise. Angangilibazishi Enzongozi wesamkhize inkosi yakhona emzini wasemangadini unkosikazi wakhona uMangcongo wayezithwele wayesiyaphuma umsombuluko ngoNovember ngo-1982 uye mfulele eMkhomazi yowasha wawasha wayeseyithatha iwasha ingimbanzi wayibeka ekhanda wathi mayesendleleni wayeseyawa kanti khona umuntu ombonayo wayesewuhlabe ulawula kwagijinywa kuyobheka uMangcongo uyaficwa uqulekile kwase kukhanda uhlaka wathwalwa wayiswe ekhaya. Lo muntu engikhuluma ngaka akasile Nazaretha nomndeni wakhe wonke abasiwona amaNazaretha. Uma befika ekhaya uMangcongo angaze aphaphama wathi ngokuhamba kobusuku wayesiyadlula uMangcongo emhlabeni sebethumele kumyeni wakhe lapha eThekwini umngadi ukuthi umkakho kube ekhaya phuthuma. Ngakusasa wayesefika umyeni wakhe wase kuyalindelwa ungakalindelwa kuye emathunjini ingane ayivumi yona ukuthula iyaphila ngaphakathi kumina. Lethi lishona usuku olulandelayo lo mntwana ongaphakathi kumina wayesiyathula. Yayisiqala inkonzo yakhe umlindelo bese kuvela esinye isikhulumi ukuthi uma umama ehambe eyithwele uyahlinzwa akhishwe umntwana naye afihlwe ngokwakhe. Yathalaliswa le ndaba ebusuku ayinakwanga. Wathi ngakusasa enkonzweni yakhe yokugcina waphinde kwavela omunye umuntu ongesiye lo obeveza lokukhuluma ebusuku wathi ma umuntu ehamba emhlabeni eyithwele uyaqaqa isisu umntwana akhishwe naye angcwatshwe ngokwakhe. Yayizibuza indoda eyomnikazi wale nkosikazi ukuthi lo msebenzi wenziwa kanjani. Wayesethi lo muntu wena
njengomyeni wakho wena ofanele ukuqaqisisa somngakho ngakho ke phuma uye phandle uyobaza ukhuni ulenze libe insengwa ngoba masimshiza ngensengwa kuzobe sekuba isikhali yasukuma lensizwa yayilula zase ziqatha ke inyembezi kodwa nakho okunyanga kwenza fanele lo msebenzi ewenzile wayesephuma eyobaza ukhuni ngesikhathi phandle wasengena umame ogqoke njengabakhokheli basebuseni wafika waphenya indawo wasiyahlala wesiyabuya umngadi phandle nokhuni lakhe selibaze kahle selumi njengensengwa futhi elwenzile loba likhali ukuthi uma umkakhe embhudluza kumvumele wayesefike emaphezu komkakhe waphinda wathensa wayesekhala ngesikhathi ekhala wayesethe omunye wabefundisi asithandaze wayesekuyathandazwa ishobo zami wathandazwa isikhathi eside ngesikhathi bethandaza wasekungena indoda eminyango egqoke ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama ekhanda njalo indaba ngaleso sikhathi ubona ubani ngoba abantu abalapha endlini bayathandaza ubona ingane lezi umvangeli umsela bekhuluma ngazo ekseni ukuthi ingane zalapha ekhaya ayicimeli nezamabandla azicimeli ngoba zazilutho ngenkomo zilandela abazali bazo kuyokuthi makuthandazwa zibhekele nje nalezi ke zayibhekile ingane zazikhona benkonzo ukhona nentombazanyana yakhona la ekhaya ngaleso sikhathi ayingu standard 1 esikolweni abantu grade 3 namhlanje ngesikhathi ingane lendoda egqoke ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama ekhanda ozoba ufakazi lapha ekhaya ile ngane yalapha ekhaya yentombazane yangena lensizwa yaqonda phezulu kwamangcongo bayathandaza abantu babiza uJesu kodwa inkinga kangena uJesu ngemshembe akekho umongameli ohlala esihlalweni nomphela kuyokuthi makufika isikhathi sakhe sokuhambela umusha ongamele isondo namhlanje amen ningayiculela-ke nina nikhona laba niphindele emasontweni kodwa ngiyanixoxela nje isebo zami ukuthi ningahlali obala ushembe khona amen ushembe unento zonke ushembe unezulu amen esingalithingisi ukuthi masidlule emhlabeni yonke into esiphokophelele ubasingenise kulowo muzi hayi weyindoda ukashembe umzoma Nazareth esihlabelelweni seshuni amen kodwa abanye abantu babambelele ezulwini elingazi ukuthi ngakephi noma ngabe sokunxele noma ngabe sokhohle kodwa izulu likhona phambi kwethu ushembe Nkosi yamakhosi noma ungahambanga kahle asikho abanye amabandla ukuthi hawu asihambanga kahle silungiseleni sibuya sizonyazini yebo njalo indaba uMose uqhamuka bazombuza Mose wahlalelani kanje kuze abantu kuwe zonke insuku njengoba izovalwa nje inkonzo inkosi ngiyibonakala ngisho ukubonakala imbetho abantu uthi Mose ngithetha amacala abantu ngizoyibona ishobo zami izobuyisiswa kumjivo omhlophe wamakhosi umjivo wamacala oh ngangilibazisa wena
samangcongo kwaphuma umbani wahlala phezulu kwesisu. Wasikhanza isandla wasibuyisela kwaphuma ilangabi lomlilo lathi masihlala esiswini samangcongo kade kwase kuqhuma njengenhlamvu yezulu. Kwase kuthi bonke abantu abasendlini bathi amen. Uma bebheka abantu umangcongo usekhululekile ingane singaphandle nakho konke okwayo. Uthi kwakumvangela ekseni. Pho sifunani. Sisefeni maNazaretha isho njalo inkosi ilanga ngelina ithi umuntu ahlubuka kuleli bandla usuke isiphukuphuku. Ngoba uNazaretha buyifa. Angivami ukubambelela la ngikhona ngoba ngisendaweni engiyisabayo. Sengehla. Ngesikhathi inkosi ngo-2011 ima phambi kwethu. Ngixoxela ubaba lapha ekhaya umvangela umngwengwe. Manje amaNazaretha athi bayihlangena axoxelane. Ukuthi ushembu kanjani? Abafana bahlezi endlini. Lo munye wasebuhleni, lo munye usebandleni elithile engeke ngalisho ngoba angifuni ukuhlambalaza. Lona usebandleni elithile phambi kwabo bobabili kukhona iphepha lapha ephepheni kukhona ifoto lenkosi nesithombe. Phela ifoto shembe. Kukhona ifoto lenkosi nesithombe salensizwa engale ngaphesheya komfula. Ibisithi lensizwa ekwelinye ibandla hawusibanibani. Ngiyakubongela mfundisi umthetho sasikulalele kahle ukuthi ezweni lakini amukho umuntu obe nenkinga yonyazi. Ngisho emathaveni bayalivuma. Waze wahamba umfundisi oyinkonzo wathi umthetho ubone kahle. Iyaphambana ke kule ngikhuluma ngayo manje. Uthi lo insizwa awubonanga kahle. Usuke isimangaliso. Uthi kulo mfana wasebuhleni awubonanga kahle umoya oyingcwele awukho la. Ayimphikisanga isikhathi eside abafana bala ekhaya abanaso isikhathi senkani. Uma bese sothandweni kaShembe mawumuze senenkani sose kukhona sekulimele. Wayesethamba wamyeka wayese ephume yohlamba amaNazaretha kamanono. Wamshiya endlini wahamba ayobhava. Uma ebuye uvula isicabha savuleki. Azasiphusha ngenkani maye angena ngaphakathi ile insizwa ishihlezi isiwe phansi iyo lesiblock isicapha. Abesephuma bemeze ngezansi komuzi kukhona umuzi wamaNazaretha umama wakhona uphandle athi hayiboza nizongilekelela nanga umuntu ewile athi lo mama awuzovuka amshaya indiva ingenele endlini. Abuyela kuyena bathatha amanzi amkhele ngamanzi azaphaphame. Amntatamisa ambeke esihlalweni. Hawu sizwa kithi ngakushiya uhleli ngafuthi usuwile. Uthi akuyile ndoda yini ukhomba obondeni amafoto enkosi lawa amathathu. Ubaba mkhulu nenkosi ilanga nenkosi inyanga izulu bese entabeni ehlangakazi. Uthi lo phakathi nendawo ivele yehla
mina ithi ngazini ngomoya ingcwele ungesho uNkulunkulu ezulwini ezemhlabeni ubusuthi wena umoya ingcwele akanawo wazini ngaye uthi kuswela ngaleso sikhathi kwase kuyanginakalela Inkosi yesha ezulwini Makhosi akuvume baba ngime lapho ngiphe khona Nkosi sekunciphile lapho ngishayise khona ungithethelele nabangcwele bonke bengizama nje bakufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke Nkosi ibusise nekuzulu